I pozdrav svima ljudi, mijenjanje sa vama, to jest Mixed Up Games Orso. Horor, ma zjezam se bre. Mixed Up Games Orso. Danas ćemo opet igramo muziku, dao sam onaj prvi video sa početkom od drugi video kao drugi dio ove igre. I onda ovaj treći deo, nastavak. Idemo da ne duljimo, svi znate, da znači like, da znači subscribe, da znači na subscribe ono zvonce i to je to. Idemo tu. I ja samo da znate, ostavio mi se video odjednom, zbog čudnog razloga, ali nema veze, to će sve da udare svi po jedan like, udrite like samo. Okej, pokrenu. Treća noć. Ipak ćemo ovo da preskočimo, da nam ne dulje. Pipiri pip pip pip, pipiri pip pip pip. Konem se da ćete malo da me čujete, pošto ono ovo bi trebalo barem nešto da bude. Barem da razbijamo, dum. Je neko došao ovdje? Oj, pipiri pip pip je došao, pipiri pip pip. Pipiri pip pip je došao, pipiri pip pip, ok nije. O, Mickey Mouse je krenuo. Eto, ovdje su te igrački piri i više nisu i Mickey, evo kad Mickey ovdje, oh my god. Mislim, to je Juzu koji neki Juzu, oh my god. Idi, zatvori, begaj. Ako ne znate, ako mi se odjednom isključi video, oh my god, znam. Ako mi se odjednom isključi video, a nažalost, ono, GG. Ali samo da znate, ostavite like i subscribe, svi znaju da znači subscribe. Zvonite na subscribe, svi znaju šta znači like, šta znači na YouTube kanalu. Itd. Ostavite samo, ajde puni više dok ovi ne dođu. No. No! Okej, otišla. Okej, Medo ti ostani tu. Puni. Medo idi. Okej. 2 sata je tek. Subscribite se na mog brata Velka, on snima Froggy klipove, horror, ekstremne. No! Okej, svi su otišli, oh my god, no, zatvori ovo. Begaj, puni ovo. No! No! Okej, otišli su. 3 sata, lepo mi ide. Oh my god, pipiri pip pip, pipiri pip pip. 3 sata, još 3 sata, moramo da preživimo. Okej, ovo je malo spooky. Ovo je ludilo s ovim užasnim igračkama. Našao sam Dream Coaches Froggy, nađem treći deo i vidim i prvi deo. Ajde da snimam prvi deo ove sve atmosfere užasne u ruskoj ovoj horror indie igri. Okej, Medo budi mene ako hoćeš, ali ja trebam da ti izderam. Nemoj tamo jumpscare, oh my god. 4 sata. Ne!
Pipiri pip. Ljudi moji, ovaj pipiri pip. Još 2 sata da preživim, to je to. Uspjeću i ovo. Oh my god, no. Samo pumpaj. Okej, ja odu. Joj, nemoj samo jumpscare. Okej, to je to. Puni brzo. Još 2 sata. Idemo. No, kao da sam znao. Pa upravo sam i znao da će to se pojaviti. Još 1 sat, okej, to je to. Idemo. Okej, ako ste vidjeli Maca pomera glavu kad vidi tu igračku tu. No! Otišla. Hajde, brzo puni. Otišla je, cool. O, na kameri je, ha. Oh my god, nemoj samo jumpscare. Okej, još 1 sad. No. To je to, ljudi! O, znam ovo. Vidite, ovo je moj mali buddy. Ovo će da bude gaj. Okej, idemo, evo, ništa loše. Samo ide ovako, opala. Idemo u ovu stranu. Ajde, vidite ovo. Ovo je purple guy. Vidi purple guy-a. Hey, buddy. O, evo ka pogledao je. Purple guy. I lik na njegovu glavu. O, vidio. To je to, ljudi. Završavat ću ovdje epizodu. Kao da znate. To je to, završavat ću ovdje epizodu. Ostavite like i subscribe. Svi znate šta to služi. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. A to tada za sve vas veliki pozdrav. I goodbye. Samo goodbye.